in the vacations, but okay. We try to help the players to develop physical. Let's see, we have training tomorrow and after tomorrow, and let's see what's gonna happen. Saya coba menyiapkan mereka dalam hal fisik dan kondisi mereka. Kita lihat saja, tentu saja ya peningkatan hari demi hari. Memang kita harus tetap lagi tingkatkan. Kita akan lihat lagi di latihan besok. But I want to alert everybody and of course the supporters of the team know that we are building a team. So we are seeing players, trial players, academy players, and our target for these matches, friendly matches, is building a team. Of course, we want to win if it's possible, but the target is building a team. We see who's can help us and see who's not can help us. Ya, tentu saja dalam masa-masa sekarang kita masih dalam proses membangun tim. Target kita untuk di pertandingan selanjutnya ya masih tetap dalam hal membangun tim. Kita akan lihat pemain-pemain siapa yang bisa membantu tim, siapa yang tidak terlalu bisa membantu tim. Apakah semua pemain yang ada sekarang diboyong ke Semarang? Are you gonna bring all of them? Sorry? Are you gonna bring all of them? All of the players? We're gonna make a list. Let's see if it's possible to take every player that we're gonna take, but we must check with the board. Ya, kita akan buatkan list. Kita akan coba membawa semuanya, tapi kita harus cek dulu. Yang coach ketahui mungkin dari tim PSIS Semarang ini seperti apa menurutnya? Sudah terkait tim PSIS Semarang ini. Mungkin Did you do some scouting and some analysis before the match against PSIS? I'll be honest with you. I know that they lose 2-0 against Arema, but in this moment my focus is in our team. See what is the players that can help us. See if there is any player that are making trial if can help us or no. See if academy players can help us or no. This is my target. Of course, after tomorrow, of course I got to know how she's gonna play. At least I got to see again she's game against Arema. She's game against Arema. Ya, dan saya akan jujur kepada kalian bahwa target saya tahu memang mereka baru-baru kalah melawan Arema 2-0. Tapi target beliau untuk pergi ke Semarang untuk menghadapi friendly match ini adalah memang betul-betul untuk membangun tim. Beliau akan lihat pemain-pemain yang bisa kita gunakan, pemain-pemain trial yang kita bisa gunakan atau layak untuk kita gunakan. Beliau akan lihat pemain-pemain anak akademi yang bisa dia lakukan. Makanya, dan ini masih dalam hal membangun tim. Dan sebanyak apa informasi yang dia bisa dapatkan itu akan sangat membantu dalam hal ini. Because in this moment we are starting working behind of opponent teams. We are building a team. The other teams already have the players, and some of them are the same players of last season. Just changed 4 or 5 players. So we must have work hard to building the team quickly, and of course to prepare the team. Ya, karena kita tahu saja bahwa kalau memang kita masih dalam tahap membangun tim sekarang, sedangkan tim-tim lain mereka sudah rampung timnya, bahkan pemain-pemain yang pergi itu tidak banyak dan mereka sudah datangkan pemain-pemain mereka, pemain-pemain baru mereka. Jadi kita agak sedikit terlambat sebenarnya. Oleh karena itu kita masih dalam hal membangun tim. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.